clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule October ni kuwa sang ni som ni pali ania khovel boina chanchin thar lang sar zualte hilo ngai thaliangu Russia le China Navy longte chuan Pacific tuifin riat mar chaklama Joint Naval Patrol an nei ti Russia sipai ti chuan an soi rampani te hian in zomna thazok siam tumin ma an la zela tunhaya Joint Military Drill po an lo nei to bok September thakhan China chuan Joint Maritime Patrol an nei tur thu hi soin China chu Russia Ocean sangni somni pali strategic exercise buat saya atel tur thu soyani July thakhan China chimlam Guangdong province a Zhanjiang khobul tuipui le borua ka joint drill an lo nei to bok Pacific tuifin riata joint patrol an neya hian Russia chuan anti-submarine destroyer Admiral Panteleiev le Admiral Tribut atho chua puya China lam hian destroyer Jining le Uzi Baka Linui le supply ship Taihu te an mang bokani Mohammed Yanas kaisoi Bangladesh sarkar lailok chuan anram dan pui ennona achulanga siam thaturin member pakwa umna commission adina Constitution Reform Commission hian Bangladeshi American professor Ali Riazan akai suai ni som ko chungin sarkara report an thelu tang commission member a hian zirlai ayo in Mahfuz Alam po telania ani hi chief advisor Mohammed Yanas special assistant ani member dang te chu Dhaka University Law Department professor Pani Sumaya Khair le Muhammad Ikramul Haq Barrister Imran Siddiq Supreme Court lawyer advocate Dr. Sharif Buyan Barrister M. Moin Alam Firozi writer Firoz Ahmed le human rights activist MD Mastein Bilate Anni September thakhan Chief Advisor Yanas chuan Anram Judiciary Election System Administration Police Anti-Corruption Commission le Constitution Siam Thaturin Commission Parukdin ani tur thu alo puang to ani kumsang ni somni paliatana Nobel Prize dongtu turte an puang le chana thotan ni khan ama saberatan physiology medicine loman dongtur puanani American scientist patni Victor Ambrose le Gary Rafkan te chu micro RNA anmu chuwa wangin Nobel Prize in Physiology or Medicine sangni somni pali dong turin an thang micro RNA anmu chuwa hian khovel nun na halom dan le tizu sang-sangin mishing taksa siam dan silfiana konga apuyani micro RNA hian organism chunga gene thunun ani dan thlengina ngongani he choi moina hian Swedish kroner maktadoi som pakhat US dollar noi rial le sing khata keng tela loman dong tu te hian anin semang Professor Amber Kumsomsari hi University of Massachusetts Medical School athokin Professor Rafkun hi Harvard Medical College a Professor Nilaya Nibok Medicine and Physiology Prize dong tu turte hi Nobel Assembly of Sweden a Karolinska Institute Medical University na thanani sangni somni pali Nobel Prize dong tu turte hi October ni saria tangani som pali chung hian puan ani dona Medicine Prize dong tu tur hi puan masak ber an ni thin Nobel Prize dong tu te hi laureate ti an nia poisa faiba ka green gold medal le diploma an dong tel thin Nobel Prize dong tura thante area field pakhata mi pathumaya tam than an ningai lova ma se Nobel Peace Prize dong tur ero chuan mi malemo polemo po than ani thei thungani Prime Minister Narendra Modi chuan ni hi cham turin October ni som hian Laos pandon Laos Prime Minister Sonijay Sifandon somna dona wangin Vinten Laos siatlo donani acham chung hian 21st Asian Indian Summit le 19 East Indian Summit a atel ngal bokang Asian chair din hunchel mek Laos hian summit panhi hi a thleng donani PM in Laos atlo chung hian Asian le India thodun na sang te asoi puing hal don niin Ministry of External Affairs chona tar langa India chuan kumin hi ek is policy a kalpuina kumsom thlin na chi niin Asian ramtene na thoho na chu ek is policy le Indo-Pacific vision atana ban poimo berani tin Ministry of External Affairs chona tar lang bokani Asian India Summit a hian India le Asian ramte in thlunzom na chu en non ani dona
kong sang sanga tho ho na le malam hunata na ti tur duan lok sang clear lok na te nei tumani bok East Asia samita hian ram sang swai tu te chuan telpuin East Asia huam chunga tho ho na sang thuam chak tura ti thei omte ngai tua ho aniang tin ministry chuan asoyani North Korean leader Kim Jong-un chuan Russian President Vladimir Putin birthday somsari le pahni na lompuina thu thonin anin kung kaina ti ngia om zual zel theinan thazo ka tho dun adu thu le in biang na nei thuai atul thu asil Pyongyang le Moscow hi in po ton takan nia tun haya Ukraine in dona wangin Russia hi puinga ya om ani phot chuan North Korea chuan peireng bok kima hian khotlang ram tam takin Ukraine an tanti hi hai big lova achian thatak Russia hi puinga ya om ani phot chuan anin peisa reng thu le an man rathar thaberber po en chin anin huam ngal reng thu athon tel ni in North Korean media te chuan an soi nikum September tha a kiman Russia tlo tum khan Putin chuan not lam hi satellite manga pui ba ka an kho pui Pyongyang nga nge man ra pui ber bun bel pui a in huam thu alo sil to a tuna Ukraine le Russia boina nei me ka hian Kim chuan a tulani chuan pui ve nge a in huam thu a sil ve ba ka an missile thar po Ukraine a en chin mai a thei reng thu a pian cham lom puina thon pa in a soi ni in Pyongyang chuan a soi bokani China chuan Israel le Hezbollah in beina wanga poi soi lo hliam tam tak te en kol na turin rigrum thila man tur man ruwa thanem tak Lebanon hena athon thua soi China Foreign Aid Agency thupuang tu Li Ming chuan Indona hi top se kan dua in le ram kang cherem room le tu cherem room ri te hi re to se kan ti hle Lebanon hian dam do in tam takania poi sei lo tam takin hliam le nun na an chan ve mewa wangin he thil hi kan ti ani a soidanin Lebanon le China chu in thian tha an nia ngun taka ngai tu ani hnuin Lebanon puinan hliam te en kol na man ruwa hi kan thon ta ni atia tangkai taka an man ngei po kan be sei atibok Israel le Hezbollah ho in be na hi alare mai theilova ral thuam thatak tak manga in be an nia wangin poi soilo nuna tam tak po an la hnim to hle heti lai hian Iran in Israel lam hi alo be bok nen hei ero Israel hian engtin nge a chan le don ala hrial lo thung Brazil a ngopui Amazon rainforest chu kum som panga chuang hnuwa thia ani na sat ber ani chhomek ti sarkar in a chin chia na tar lanani Brazil Space Research Agency chuan kum khat chungin ram ngo che hi za som ni le pani zetina pung ni na soi Brazil ram hi COP26 climate summit a khan kum sang ni som thuma ram ngo che ati top tura in tiam zinga me ni Amazon hi ran nung le thing chi sang makta doi thum chuang ba ka achunga hian mi makta doi khatvel chenga nga ngai ania aram ngo hi oxygen siam chuna hun pui ber ni in khovel lum chaklu tuk tur ti zia om thei tura khovel voucher atling Environment Ministry chuan an data nei na tar lan dan chu chona atlin thu asoya he thil hi chakzo ka kan noranga yani atiani an data chuan tun hnai thlainga moza chunga thil thleng mai ain tir lo ti asoi bok Amazon ram ngo che hi an president Luis Jair Bolsonaro a huna khan anasa zuala ani kharam ngo chunga lo nei le thil lai chuan lam kalpui du tu zinga mi ani ram ngo thia chungchanga hian ngai dan thumun lo tak nein an lo in bau photo bok heti lai hian Glasgow climate conference a dei to khan Brazil hi ram ngo thia ti top tura in tiam zinga atela Greenpeace in an chuina chuan Amazon thia le British supermarket le thingpui dora ei tur salte chu a in zom ti an lo mu chuak to a chuina hian Tesco Asda Lidl Nando le McDonald ten UK supplier hena tanga sa an salte hi Amazon a bekang lam chi chin na huna thar manga chom ni in an soi chuak ani Pakistan mei che pakhat chuan a pasal tura achung te mu sak adu lawa wangin anu le pa telin mi som pathuma sai hlum he thil thlen na hun hi Sindh province ni in pathiani khan he poi khoi tu hi police te chuan an man ngala athurwal puya bialpa nilai po hi thu zo fia tura an kol thuan soi leirol hian an choi tura tur phulin
an pasal tura an hual lok tenen hun limom tak an man hu loka thlengani senior police officer inayat sa chuan hengmi som pathum te hian cho anei zoa nasa takin an pumana zuya damdoina shwai ngal ni ma se chan thei ani talo postmortem result atang chuan tur chak taka sai hlum ngei dia chiang hle atiani sa soidanin he poi khoitu hi thu an zo fiana tanga landanin achung tilaka hian athin rim hlea bialpa nget le du tak alo ne awangin achung tin amaron lova apasal tur midang an lo hual sang mai chu lungoi theilovin hetiang thil hi atitamai ni na soi aming le ni nairo thuthar thedar tu te ma chuan lathup sakin abialpa po thu zo fia tura an kolri mek thu sa chuan asoi bokani Israel le Hamas in dona thlenga wanga mi puite torna nasataka thlena wangin Gaza Stripa Palestinian cheng te zinga ro real lai Hamas thlop lo tu an pung zel October ni sari sang ni somni pathuma Hamas den Israel chimlam an be nuwa Israel chuan Hamas te hi belet veng halin Gaza Stripa kum khat an in do tling to ani indona wang hian civil mi te torna nasataka thlenga hei wang hian Gaza cheng te zinga po Hamas laka lungoi lo an pung chho zelani Palestinian mi te chuan Israel melma pui berti an pom thuan soirualin October ni saria Israel be ani chungchanga amo phurtu bera an ngai Hamas thwai tu yaha sinwar chuan thila chu chual nia ngai ni nan ngai Hamas hian an thil ti in mi pui te ngong dan tur le torna thlen dan tur an ngai tu tok lo ti in Israel an be chu an ti sualian tak nia ngai po eng mozat anom bok Gaza Stripa Israel Hamas in dona thlenga wang hian Palestinian mi singli le sang ni vel an thito nia soyania hengba ka mitam tak chuan anin le lo tlan chiat sanin kema te an khosame ka eile in lam thlengin an tuarani indona thlenma khan an khosak chu nuam sa lutuk ni lo ma se in le lo le na te nei in nun dan phung pa nga in an nung ve thei tian soi Palestinian Center for Policy and Survey Research in September thla halai hola Gaza mi puite ngai danala ka za somnga le pasari chuan Israel an be masa chu adiklo ni na ngaya June tha ngai dan la ka kha chuan Hamas ten anti diklo nia ngai tu kha za som thum le pakwal chau an lo mani Hamas try to hlui Ahmed Yosef Saleh point July tha khan Hamas mi le sa ti chuan Israel an be ma khan angong le dan turan zir chiang masa berti in a Facebook a aloziak to bok he athupo sa hian Palestinian meeting ei point Hamas che dan hi an soi sel na sa hle hetilai hian Hamas te hian an pol kal le soi sel tu te chu kut thlakin an soi sa phonia soyania hei wang hian mi pui te point alang sarin an do da ngam lo July tha khan October ni saria Israel be ani chungchang soi sel tu Palestinian activists amin abet chu mai tuam mi chen khatin na taka soi sa in damdo ina da angai hial ma se tu naya ero mi pui te hian Hamas laka an lungoi lo na hi an lan tir ngam tran nia soyani tunlai hian Israel hi USian apuina sa thin maya engwang nge US in Israel heti tak maya apui chan hi in ngai tu azui don teang Israel in independence an puan tir phata tanga Arab khovelin an Hebron le aman manin an soi sela an chia an lo huai Israel ram hi apian tira tanga lo recognize masatu sumle paya lo dom ding tu amangan laya ral thuam thatin reng lo pe tu le sarkar dangzong aya lo du sak tu chu United States of America USA hiani lelama sarkar dangzong aya America chian hiat le rinom ber chu Israel hi ani bok UNO member ram tamber hi Arab ho tan tu le an thlawang hau tu pro Arab an nia chu wangin UNO hi Israel melma lama tang anti Israel ani UN General Assembly ale UN Security Council a Israel thlawang hawin USA hi lomal tran thin lo se Israel hi che theilovin UN hian are bro thot tong chu ma se khovela sarkar ro puile chakber mangin Israel hi pathianin alo hum him tlata chan le wang thate aom ani nge yang
ama saberin USA in Israel atantlan na chan chu America khu juda mi pui tam berte chen na juda te omnaram ani wangani kumsang ni somni le pahnia khovel puma juda mi pui maktadoi som panga zinga aza ve deu tho maktadoi sari point pathum z USA anom Israel rama juda cheng maktadoi sari point pakhat ain an tam sitani juda ho chu ama kan soi to angin anomna pianga sumnga berber le thiam nang nei tha berber ani zela tunma tanga America rural tulian lian president thanna te House of Representative le Senate member in candidate tur te reng hi juda mi house ten sum tam takin an lo pui china me ni som pali sang khazakwa somli le pariata Israelin independence apuan atanga minute som pakhata khan US President Harry Truman achuan a recognize thu apuang hal acherang vet hle US juda te khu an politician ho tan sumbom pui anisia biak chiat thei anilo juda ho khu an tang rualin an mani ram Israel an mangai thiam boxia chu wangin lal siam tu kingmaker ni na chin an nei tlatani adot lea chuan America mi puite reng khuan Israel hi an tran deu bur hloma an ram politician tamber khu Israel tran tu mi pui vota tling an ni politics fila Democrat le Republican ho te khu anin ngei lo ve nen Israel tran tu ero chuan anin thrual thei khop mai Israelin mammo a thlen chuan an parliament a hnial tu vakom lovin an dilangin an titludual zel adang lea chuan America rama evangelical Christian te buk ari em wangani America mi pui maktaduai zathum somthum le pani zinga maktaduai zazet khu evangelical Christian an ni hol mai ti chuan America rama evangelical Christian te chu mizo Christian te anga Bible hi pathian thu ani ti ring bur mai the Christian right anti pian thar war piang thar tamnaram annia keini Bible ring tu evangelical ho chuan Israel te hi pathian nam thlan an ti le Israel ram khu Abraham tha te tana pathian in ape kani ti ring tu annia ram sang sanga tanga juda te andrama an lo ho khom hi Krista local le na tura Bible shilok na tidik tu ani ti in an clear thupani US President Chen khat po chu tiang ring mi chu an ni hloma chu ba ka Genesis bung som pani chang thumin atiam Israel te mal som tu chu pathian in mal asom don ti ring tu te an nia wangin America mi pa ngai chuan Israel te hi an bechelo shim ani bermai achan dang te chu toy te in soi taila Middle East ram buai mup na hmuna Israel ram chaktaka alowom hi America hian ayo angin angaya Arab ho hi lam tanga siam du ma se Israel anga rin tlak an ni velo US le Soviet Cold War hunlai khan lam tangin chu na oma Soviet Union in Aigopta le Syria te chu ral thuam thabera thuamin Israel nen a in do tir thina indirect taka Soviet ne turin USA chuan Israel hi ral thuam le sumin apui lo thailo bokani USA ral thuam siam thar entirnan F-16 te tuna F-35 te Patriot missile te hi indona hmuna athat le thanlo tes nan Israel pilot te hian an hmang thina US pilot te in Israel pilot ten an hmang thiam thin te sia ti chuan ral thuama in tlan siak na Russia siama in America siam te chu Israel te wangin amhing that pha America ral thuam siam thar faktu thaber le khovela USA ming ti thatu anni khovel ramdang doral nei reng Taiwan Japan South Korea te hian US siam ral thuam hi an thamwan pui ber ta zelani Israel wi sathiam Mossad te hi aru ka melma intelligence dapkhom lama an fing bera an thuruk hriat te chu America hnena an rol ruk ve thinani tuna Israel melmalian Iran sarkarin nuclear bomb siam chu atuma amalak na te hian Israel wi sathiam te chuan thuruk an thril theizoka chu wangin CIA ten Mossad te aya thopui tlak midang an nei lo Israel hi USA ang boka democracy ram ni in Middle East pumpuya in thlangram om chunan nia
political le khotlang ro in rel dan kalphung te ani nang hle bok henga ya poimo lo chuang lo chu America rama juda pafing pui scientist rual doctor le engineer rual tele ansum don na nar benglian pui le ro pui tak tak nei tu te khu khovela aberkai te annia America hausang na chu juda pa thluak ani thiam na lama te khol changkang siam chu lama te America juda te khuan ma an shuai zatani chu wangin ral thuam le politics tel lo poa khovela ro real tu ni taringot US dollar thilti thena siam chuak tu te chu juda sumdong hausa tele banker lian te wangani ral thuam chang nilovin Israel thil siam le tu lian ber chu USA hiania ti chuan America tu ber tu juda mi pui nuai som sari zet te khu an nitlata Israel ram nen chuan kal rang theile in ngei lo theidin huna an lo ding lo reng ani America mi puiten Israel an tran tlam na chan poimo ber zinga ka ngai chu mizo Christian te ang boka Israel ram ro pui taka din thar le anita hi Bible rilok na nga hun hununga pathian program lo thlen fam kim na turani ti America rama evangelical Christian te khuan an rin tlata wangin theipui na alo chor no ta ti in khovel hun top nai to zia en tir na angin an lo ring tlata Israel te an lo ting lo wang ti hlau tu berte an ni hia lo me Israel le America te in riat thiam na thuk zia en tir na voi khat chu America in do long pakhat USS Liberty kha niruk in do lai khan Israel jet fighter 10 ral be taka bein an soi sa rep maya mi an thinuala tam tak anin hliama chu thu America sarkar ho tu ten an lo riat chuan thinriman hein e khai tai te te thin kan trim palem ni ti ni om takin ahun lai khan an ngoi mak chanchin bu ma po chu long ti chia thu chu tu man an report lo an hu bo ne khero me voi khat le po West Bank area Palestinian ho chan vo chunga juda te chen na turin sakbel nan ram an zau chu Arab ram ten an nor na sata wangin US President Obama khan ti top turin Israel Prime Minister Parorum Benjamin Netanyahu kha anor rok maya Netanyahu ngai dan apel ta dewani yang US Congress ma chantu te hena azual kota anni party po soi chuang lova Israel tanrum root Democrat le Republican congressman te chuan Obama chu an han nor let ve ta saka e kaloti palani ti niom takin US President meu chu ai nu niama atang ta zo kani heng ho mai ba ka hian Israel le US in chian thatna chan hi thutam tak ala om theome hun rem chang om chuan rem chang ma sabira kanon tar lang le do nani